आकाशवाणी इम्फाल Ngangom Kiran pau pajari ahanbada maroiba pau मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना लुसिंगबा अनौब सरकारना मफम कयादा लंबीसिंग सेंबा हौरपगी खोंथांग असिबु माइकई कयादगी थागतनबा फोंदोकनारकली मियामना सोशल मीडिया थेंगनबा अरानबा वीडियो अमरि टोंगा थाजबिदनबा मणिपुर पुलिसना अपील तौरी अमसुंग इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट लिसिंगनि कुंतरुक लैबाक कुन हेनबदगी लाकपा लुसिंगबसिंग सरुक यादुना ngasiदगी न्यू दिल्ली दा हौरगनी मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना लुसिंगबा अनौब सरकार असना मणिपुर की मफम कयादा मतम सांगना सेंबिदना लैरक्लबा लंबीसिंग सेंबा हौरकपदगी खोंथांग असिबु माइकई कयादगी थागतपा फोंदोकनारकली श्री खेमसाना मणिपुर की मुख्यमंत्री ओइना वासक लौकिबगा इकान कानदना मियामना मयाई लंबी हारग खंगनरिबा मयांग इम्फाल ताबा लंबी की परिंग असि कोयलास थादुना सेंबगी थबक थुना हौखी मसिगी मथक्ता वबगाई लमखाइदगी सुगनु चटपगी लंबीसु सेंबगी थबक ngarangdagi हौख्रे मुख्यमंत्रीना हंद्रक्ता जिरीबाम चलुरबा मतुंगदा नुमित निनी हुमनी लैरगा मफम अदुगी तोंगान तोंगान लंबी खरसु सेंबगी थबक हौख्रे नापेट फलीदगी थौबाल दाम ताबा लंबीसु अथुवा मतुमना सेंबा हौरगनी हारी मसी मुख्यमंत्री खेमसाना राज्यसिगी फिल्म फतना लैरिबा लंबीसिंग सेंबगी थबकता अखनबा मियंग चंगनी हाना फोंदोकिबा वाफम अदु थबकता ओंथोकपा हौरकपनि हाना लौबसु याई मुख्यमंत्री की थबक थोरम सिंह सिंह मतंगदा आकाशवाणी इम्फाल का खनन उनाबा मदा खोंगनांग थाबा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अमसुंग मणिपुर के संगनारबा इतिहासकार प्रोफेसर नावरेम जॉय कुमार ना असुमना हाई अनौब चीफ मिनिस्टर को लाक्पिरिबा नाम खेमसाना लंबी थुंग सेंबदा अटेंशन में पीरगा तौरीबा थबसिंग असे आईडी यामना पॉजिटिव ओइबा डायरेक्शन अमनी हाइना आईडी लवी communication adimoti thuna pharibi bakai adimoti development ke yana fast na lakadobati koi laibak thi bisi manipuri lambi si for the last so many years asi good communication system develop na maram orga mi amaga marta level of understanding asi yang wala ndakpati ano ba idea ke ama hapaga no mindset change to holaga lariba chief minister na lebak sida ano punsiro lo pro na bogi ona bigi atm se to gadi maduna amuk hena phagam koi gani habisi ai wakhalon na leijabani मियामना अरानबा वीडियो अमरि टोंगा थाजबिदनबा मणिपुर पुलिस ना अपील तौरी राज्य पुलिस की कंट्रोल रूम ना थादरप चेरोल अमदा हाई सोशल मीडिया दा वीडियो नत्रगा वीडियो क्लिपसिंग थेंगनबा मतमदा मदुबु चुम्ब्रा लानब्रा हाइबदु खंगदोकनबा सेंट्रल कंट्रोल रूम की मोबाइल नंबर 9233522822 दा फोन तौरप यागनी मसिगी मथक्ता सोशल मीडिया दा अरानबा मदि सासिनबा पोस्ट कया थागलिबा सिगी असुम अरान खंगदना मदुबु अपलोड तौ वाइबसी आइन की मखाद चैराक फंगनिंगाई ओय मरमदुना सोशल मीडिया दा थेंगनबा पोस्टिंग चुम्मी लाले हाइबा खंगदना हेक्तमक अपलोड तौबगी थबक तौदनबा पुलिस की शेरोल असिना हाइरी अमरमदा सिक्योरिटी फोर्स ना इम्फाल ईस्ट की पोरमपाट पुलिस स्टेशन की मनुंग चन लैबा नोंगपोक इंखोलदगी ngarang UNLF कोइरेंगी नुपी कादर अमा फारे माक मियामदगी नमदुना सेल खाइबगी थबक चेनबा मियोइनी हाइरी इम्फाल वेस्ट जिला की लमसांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा लमदेंग थोंगखोंग लेबा मसागी युमदगी केसीपी अपुनबगी नुपी कादर मसु सिक्योरिटी फोर्स न फारे मणिपुर पुलिस ने ngarang पलेन पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा पलेन चांदेल लंबीदगी टाटा टियागो टोंगदुना लाकमी अमा बियर ग कोनेना फारे मंगोंदगी कैन बियर चनी निफु फंगले हाइरी लैबा की मफम कयादा धर्म की चनबी मसुंग लाइनिंग लाइसोन गलोना महाशिवरात्रि की थोरम ngarang पांगथोकनाखी मणिपुर ददी ngasi महाशिवरात्रि की थोरम पांगथोकनी भगवान शिव की भक्त सिंह ख्वाइदगी सेंगलब थौरमनि हाइना खनरिबा नमित असिदा भक्त सिंहना चरा हेंदुना अखनब लाइसोल थौरम सिंह पांगथोकतुना मसुंग अहिंग चुप लाइसंग सिंह लाइनिंगदुना लाइनै भक्त लिसिंग कयाना तीर्थ कयादा इरुपनदुना शांति अमसुंग नुंगाई याइफनबगी थौजाल पिबिनब खुरुमजै महाशिवरात्रि की थौरंग मरी लेना लुसिंग कयाना याइफ पाउजल पिनरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना मियामदा महाशिवरात्रि की याइफ पाउजल पीरी मंत्री ओइना वासक लौख्रबा गोविंदास कोंथौजमनसु मियामदा महाशिवरात्रि की याइफ पाउजल पीरी हानेगे शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार एमएलए न पीबा पाउजल दहाई महाशिवरात्रि न लाकपदा अखोगी पुनिंग वाखलगी थौना हेंगत हंदुना धर्म की फजरब वाखलोन सिंह हेना फावहंदुना अखोई पुमनमकपु अचुम ममदि शांति की लंबीद पुबीदुना अमत्तो ओइना नुंगाई याइफना हिंगबंगम हल्लसनु काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौब क्लास 12 की परीक्षा हयेंगदगी हौरगनी परीक्षा असि मथंग थागी कुन फाव चथगनी परीक्षा असना लाकपदा हानेगे शिक्षा मंत्री थौनाउजम बसंत कुमार एमएलए ना महिरोई सिंगी मफमदा याइफ पाउजल पिरकली
warol amada Sri Basanta Kumar na hai nakoina larik laishu thawai yauna pakibadugi mahi oina parikya shida ningthine ibangamba oirasanu puning leitana nasana nasabu thajabaga loinana parikya shida nakhoi gi haithoi singthoi basing ningthine utpangamduna hena phaba amadi tungi mai paku punsi amagi maikeida sangsin mangamba oirasanu hairi Board of Secondary Education Manipur na loba class 10 gi parikya na thasi kulhumdoi gi horaga March kulhumdoi phauba chathagani Eco Network Manipur amasung Hairok Part 1 da laiba Palem Panthau Village Level Federation na punna khusamna duna Hairok Wangjing Turel Luna na thamna bisengdopgi thabak ngarang dagi haukre Thauramadu gi matangda Eco Network Manipur gi President Sinthangamba Laishram na hai Turel asigi nakyate khundare ba miyamna Turel asida makhata na amora kai singlang thabiganu amora kai sing khom lakleba kangbu singda mafam sana sinabiduna amora kai sing ningthina loisin biyu hainasu mahakna appeal tawri tabiribu pausi Akaswani Imphal Dagini India AI Impact Summit Lisingani Kuntaruk Ngasidagi New Delhi da Horagani Numit Mangani Chatagada Miphamasi Global South ta Ahan Boyna Pangtokpa Malemgi AI Miphamni Miphamasda Malemgi Leba Kundagi Lakpulusing Basina Saruk Yagani Makoy Manung da France ki Rashtrapati Emmanuel Macron Brazil ki Rashtrapati Luis Inacio Lula da Silva Spain Switzerland amasung Sri Lanka ki Rashtrapati Singh Netherlands Bhutan amasung Mauritius ki Pradhan Mantri Singh UAE ki Crown Prince Seychelles ki Uparashtrapati na Singh basing saruk yagani Mifam asda laibak nifu mangadagi lakpa Mantri Kangbu Singh Mihut Singh UN Secretary General namadi Malem thaki tongan balup Singh makok thongba official Singh saruk yagani India AI Impact Summit listing ni kuntarwasi maroi biyumbi ahom yumpham oiraga pangthok kadabani makhoi singa dudi people planet amasung progress haibasini ngasi phonga pauche sing maroi pausing dum haujik Nongmeikapam Bedamani leire Bedamani Thagachari Kiran Thugaibagi Mahutta Punsinnaba Honabana Hena Thazai Chief Minister Khemchandna Kanglup Khudimak Punsinnaba Honari Kanglup Amatada Phataba Wakal Khande Haina Deputy Chief Minister Nemcha Kipgena Phongdokiba Wafamna Pongnafam Pauchegi Ahan Headline Tauri Pawasi Sanga Express Manipuri Edition Dana Ahan Headline Tauri Amadi Sanalebak Pauche Dana Anisub Headline Togduna Phongli State ki Thakta Luingai ni ki Thoram Pangthokre PM ki Thakta Wari Saduna Naga Singi Waroishan Purak Pachangi Haina Nagaland ki Chief Minister Nephew Riona Phongdokiba Wafamna Sanalebak Pauchegi Ahan Headline Tauri Pawasi People's Chronicles kina Ahan Balamaida Phongba Thengnari RSS ki Dr. Krishna Gopal gi Manipur Khongchat Manipur bu drug addiction gi hub ohengumsi haiba paungna Sangai Express Manipuri edition gi anisuba headline tauri Mahiroi singna khunai asigi yumbi oiribanina makhoibu maruoina laugadabani haina Chief Minister Yumnam Khemchana Phongdokiba wafamna Welan Pau gi ahan balamaida maruoiba pauoina phongli MU gi nakal gi lambi bu phatta haudi langthokpham onthokle haiba pau Sanga Express English edition gi anisuba headline tauri Haujikti anoba lengaksu semlabanina irangsu khara nemtharaklabanina relief campta changjafam laholagliba ekhoibu athuba matamda isagi yumda hanjil hanbiro haiba wafam ama Wenlan Pau gi anchor kalamda phongli Hill Hornbill Express ta Luingai ni Inglisingani kungataruk Nagaland gi Chief Minister Nephew Riona Sarugyaduna Nat ki oiba jagoi isai gi thorum kayaga loinana pangthokre haiba paungna ahan headline tauri Pawasi Ganfew Mail amadi Tamilong Times sasu ahan headline tawduna phongli Numit mangani chupna sathagadaba Global Artificial Intelligence ki mifam Delhi da ngasidagi hauragani haiba paw amasu Tamilong Times ta maruiba pawoina phongba thengnari Kiran Thagachari Bedamani Aroi Bedamaru Paw Amhanna Mukhyamantri Yumnam Khemchana Lusingba Nabu Sarkar na mapum kayada lambi sing semba horupagi khongthang asibu maikei kayada gi thagat phongdok narakli Miyamna social media da thengna baran ba video amadi tonga thajabidana ba Manipur police na appeal tawri amasung India AI Impact Summit lisingani kuntaruk laibak kun henbadagi lakpulo sing basing saruk yaduna ngasidagi New Delhi da hauragani Paulo Jare